Aikari a matura matiganite Samburu ya Ithũĩro makoretwo makioha thabari ya makiria ma kilomita 40 gwetha motungata ma urigiti. Tukoretwo na thina kuona guku mundu angirwara ni uguikara ihinda iraya ngari ingigoke muoyo mutware thibitari no gubatara urihe ngari iyo goro. No riu thina uyu waya gukinya muthia kuona kuri na mubango wa gwaka thibitari. Tunashukuru hawa sana na pia tunashukuru Samburu County Department of Health kwa kazi ambayo wanafanya. Tafarira ino iratwarithio na mbere unyitaniri-ini wa ikundi citiganite na thirikari ya kaunti ino mubango-ini wa ukinyaniria wa ugima wa mwiri kuri mundu wothe. Kwa kaunti yetu sasa hivi tunapozungumza tumejenga facility zaidi ya 100 ya afya, na ukiangalia average urefu ama umbali wa facility na jamii saizi tuko average ni 25 kilometers. Waki wa thibitari ino oho ukirigirirwo kugacirithia ugima wa atumia aritu aciari na tukenge. Tunajua kwamba deaths mingi ama vifo vingi vinatokana wakati huo. Ya pili, tunataka pia kuongeza idadi ya watoto wetu ambao wanapata chanjo ya afya, kwa sababu saizi immunization coverage yetu iko 81% na tunahitaji ifike 100%. Thibitari ino irigirirwo kurika ihinda-ini ria mieri 2. Ngiribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana.